بله دما خوش ببینرین هجا ما گود سر ساعت دمی به حوره بن او امید و ساعت خواه و شنات طیبت دجیم حول بدین کو گرینگیا دامکرنا سفربریا کوج آلیه ریبریا خواسر واتیا راگاندن او پشتوانیا و سفربریه یا هم لروجاوی کردستان و هم لبشندنین کردستان گرینگیا و به صدمن وین سرکه و به ریا میوان خواهین هجین و ساعت می بنرخنین نقاش بکن و به نچگانی خوش می روشا داوی یا لحرمی به طیبت یا دیری که به جاره می بینن سرکرانان لاوجین اشتبین آبری بله بینرین هجا ما گود نواوی ساعت خواه یا وشنا طیبت دمی حول بدین به طیبتی گرینگیا دماندنا سفربریا گشتیا کش بر روجاوی کردستانی هاتیه راگاندن و دوی چارچوبه دل روجاوی کردستانی سفربری دچا استده دوام دکه و لآلیه دنجی لدروی کردستانی لدروی روجاوی کردستانی به طیبتی لبشندنین کردستان و لدیاسپوره پشتوانی اجباوی سفربری امی به ریا میوان خوشی بو بینرین هجارا پار بکن دست به که نوچگانه که ما دیار حسام هیا لدری که امی بریا دیار هم سفربریا کو هی چوان هات مشاندن روشا لدری که بچا وای امی و بو بینرین هجارا پار بکن او پشت رژیم دو میوان من هجا هم جباکوری کردستانی هم جیم ل اروپا هنا امی روشی باوی که گشتی به هفره بنرخنن ل دست به که امی گوتنه ج نوچگان ما دیار حسام را بهیرد. بله سردار شباش ترا و همو تماشوان روناهی تیوی را راسیجی یعنی ام چبین سر زمان در حق گل باجار دیره که دا هندیه اف بده روزانه بده شوانه لقادانه لکولارانه سفربریا باجار دیره که دوام دکه نهوا کن دیمان را بینه دیمان راست راست جو باجار دیره که نها بشه کی هنرمندن باجار دیره که بداره حاضر بوندا کو شبوهر که کی هنری د چارچوبه سفربری گشتی ده کو روجاوای کردستان دایر غاندن آماده کاری دید کن ها به فرمی دست بده که راستی سردار نه تنها هنرمند باجار دیره که له هنرمند کی جباشور کردستان جهاتیت تولیه شبوهر کی بیه جو باجار سلیمانی هاتیه تولیه و سفربری دبن نه شبوهر که هنری باجار دیره که دست بده که دست به کسترانه یکیتی گلکی خوشه یه براو رو رشه هنرمند نهاد دیرکی هنرمند مهدی حسین بوان سترانا دست بده که اف دیمان راست راست جو باجار دیرکی نه شبهر که هنری به حاضر بونا گل باجار دیرکی نه لقادا شهید بیرم آ باجار دیرکی دست بده که ام دخوازه هنک دیمان هم بده سردار بله نشان آلامانه اگر نوروز آمانه نشان آلامانه نوروز خوش به هفره یک دلی کردواره نوروز خوش به هفره یک دلی کردواره شکیتی نرمه صندام دای به هفره شکیتی نرمه صندام دای به هفره یکی گل کی خوشه بله سردار را کو اینجی تماشا دکن راستی جی اف اتمسفرا بازار دیره که هجماره کی مزن جو خورتن جوان جو جن جوان جو دایکان جو بابان جو هنرمندان حکومت دست پیدا جاری سر زمان هنرمندن بازار دیره که نه هنرمند کی جو باشور سلیمانی جهاتیه قبلی سفربری روجاوای کردستان بیه هم خوازه بده پیام کی بگرن سردار هم وقت اینها راستی جی برخدار مظلومان لبودان بیلان ایدیتو سرهلدان سردان هم خوازه بده ما یکسر پیام کی جو بگرن بره از دما باش به اون کنگره سار و چه پیامی دادن گلین روجاوای کردستانی هم وقتی که ایرو پارزگار حسا کی جهات تاین کرن دست بکم خیراتنا تلویزیون را نهیجی دکن وی وقت شفه به مرا وشانه دکه جبو دست کفتیه شورش روجاوا ایرو امگاندن به انجامه راست ما بدل هری گراندان ما به هزار شهیدان به هزار قاضی برینداره معنا ل ام آزاد بهنا آزادیه ها جو شامل دخویات کی جان قران بازار دیر که بگاری عینی وکی وجو شته او کرن جبرکو ما ایرو یعنی چابجون تا محافظه مش هات دیار کرن
وكي بارزگه محافظه حسك هاتا ديار كرن ام وكي قال كرد قال لك بك خشن يكي ديا ما كرد هاتا تشكرن دجمن زاني با اب يكي دي تشي بي افتش لي هنينا دكر لي جالي كده ام كيف خشن جالي كده شي ام غمگين ام جدربا ببختيه عاجزن ببختيه جو بمره هاتا كرن لي ما قال كرد راي خد عرده بردان عرده امنا دشكن وامنا سريجي دطاوين ام حتى داويه برخدان بكن داوي دات بجن برخدان جيانا كارما واب حتى ام سركفتنه وازاديه مسوغر بكن ام سرك ابوجي ازاد بكن گلک سپاس برز وفا علی افسروکا کنگرستار بازار دل دخواز هر جنگ رخت تفنگامت بینه اف ایرو پیام هنرمندن بازار دیر که نصر دارم تخوازن هنک دیمن دیجی بوارا پار بکن هر جنگ رخت تفنگامت بینه دخواز هر جنگ رخت کلشامن بینه ولی سردار راستی هم تخوازن بداره پیام افسروک پیا دل بازار دیر که بگیرن برز جوان حسن ما مثلا جوان دما باش به دزبکی عملا پیروز دکن تا این کرن پارزگری حسن که عملا پیروز دکن وکم زانن بازار دیر که افدامه که دریجه به سفر برای گشتی دانه هناک پیا دل چه پیامی دیدن جبو ما وكا ديرك وكا بريارا كوهاتيستاندن جبو سفر بريه قال ما بريارا برخدان دايا قال ما بريارا آزادي دايا افقل و دروي آزادي تشتكي دي قبول نكي ذاتن في قالي آزادي حق كريا تشتكو تخواستن في قالي دايا اف ايرو وكا هرو لحمو قادادا لحمو جهادا مال سر بيانا وجبو بارزر ما ينو ام بيجن سلاف ما جبو حمو قالي روجافارا روجي بيشياما وروجي خوش و آزاد وورن ام بوي ببريارن وسروي اساسي جي حتى داوي افقل والسر بيان حتى آزادية خوا بدست بخي حتى دست كفتية شورش خوا دست بخي سروي اساسي بوي جوشه بوي هجانه بوي گرماهی جوانا و آزادية قلمه و مسوگر ببه و حتی داویجی سر پیا ببینه بله گلک سپاس یعنی دستانا روزاوا تیپه زیرینه ابراوی جخوینه جوان دنویسینه بله هنرمند بازار دیر که ببی آوای شبهرکا خواه هنری شبهرکا شورشگری دوام بکه لبازار دیر که بطایبات لقاده شهید بیرم بازار دیر که بحسبونا بشکی جو هنرمند بازار دیر که هر وکی هنرمند کی جو باشور کردستان جهاتیه امین ها پیام ویجی بگرن او خادی چه پیامیه ایرو بازار دیر که بله برز دما باش به یعنی تو هنرمند کی باشور کردستان جو بازار سلیمانی تهاتی پیاماتش بو گله روجاوی کردستان چه ایرو شکی صلاح و روز بوم هفال جوانانا من شهر سليماني هاتوم فيش مرقي بارتيزان وكمان دامي سنگرم هاتوم جاني خوم بخشم للبناي رجاوي بو شرف وكرامتي خوم ان شاء الله لسر دسي مظلوم كوباني حكومتي كردستاني بيگري بجي كردستان برخودان بردوام گلک سپاس سردار راستی جی پیام هنرمند می سلیمانی جی ببی رنگه بجای راستی بکدا شهیدان مسعود شهیدان یعنی ببی رنگه راستی بجای بکدا مظلوم عبدی جنرال بکدا شهیدان بسایا کدا شهیدان بسایا شورشا روزده تیرمه امی آزادی روزاوی کردستان مسوگر بکن داشت امریکا بازار دیر کن ها دوام دکه بسلوگان بجی برخدان روزاوا آمده سرهلدانه لی آمده بله دیار آمدی سرهلدانه واری شیران آمده آمدی سرهلدانه لی آمده آمدی سرهلدانه واری شیران آمده لدیرکی دیلانه لی آمده حالا رنگین هلدانه واری شیران آمده بله سردار راستی بله دیار که دیلانه لی آمده بله دیار دل بازار دیر که نه ام دخوازن بکرداسی پیام هنرمند مهدی حسین جی بگرن ایرو خودی چه پیامیه ایرو دبه شبهرکا باش و به شبهرکا شورشگری دا بازار بیا برز هنرمند مهدی حسین دما باش به هون وقت هنرمند بازار دیر که خودی چه پیامی نه دم باش سلاف و رزمش گلی مره هنو طیبکی قناة مای روناهی
قناة هرشا بارتي كردستان وسلاف وريزي من شحمي قواتمي عسكري رهنا بطيبتية باجي ويا باجي هزمي كردي قشتي هزمي عسكري وامجي ما خد عند امجي بجداري سفربريه دبن وحتى دروبك خوين لاشي مدى جهابي امي خزمتا ولاتي خو خزمتا اخا خو بكن والسلاف وريزي مش حمياره هنا قالك سباس دیار بله تماشای بینر ما سردار راستی یعنی پیام هنرمند بازار دیر کی جی به رنگینه به کدای ما زیاده ام دنگ نگرن بله کی دیار. دیس بلا بجا من آپوشی به استرانه راستی امی بازاربون خج بازار دیر کی امی بدای بکن اگر هفکار رپس کی پاش دادا گره بر کو دنگ راستی زیاده ام نگرن یعنی شبهر کا بازار دیر کی به هزار کی مزن نه دوان کیلیان ده دوام بله بکسر دیار. پیام واجی دیار واجی تماشا کر خودی چه پیامینه بله دیارم گلک سپاسیات دوام بکن همه هر تو پارفش جهاز خورا حتی پارف خمسوگر بکن حتی کو ام استات یا روزابا به صورت نظام سوگر بله دیار حسام سرحدو بوتان سر دیار حسام نوچگانی ما جنوا باشری کوبانه به تایبتی ما گوت د چارچوبه سفربریا هیند اتمسفر کو هیند حوالی ما دیار جو اوسا دنوا اتمسفر د کتیه او لالیه کستران سر سترانتی گوهرتن او لالیه کدنجی پیامین هجی گوهدار کردن ایتین داین من خواستم دیار قد بکن لی دمما و میوانی من تایبت یند جهنم دیار اگر کو در فتح بلا اکران ما دیری که بلا شاهی کل بر دوام بکه اما لالیه دن امی به میوانی خوره نقاش بکنش بو بجداربوناته او نرینا او میوان دن ین هجین لور ام گله گرک سپاسیات اوانج دکن لی اگر در فتح بلا اکران ما دیری که وکیل بمینه و جبر کو هر دو میوان من دن ین هجاجی ل دروی روجاوی کردستان نه بو اتمسفر لروجاوی کردستان به چه آوایه هم ببینن او هم جی نرخاندن خوال سربیه که بکن جاره کدن گلک سپاس جبوت دیار حسام نوچگانی ما جنوا باجار دیری که بله بینرین هجام گود و ساعت واشانا خود می طایبتی حول بدن کو گرینگیا دوماندنا و سفربریا کو هین خلک ما جبرت شد و سفربریا کو هین با آوای که هری خورد بپارێزن دوام بکن تکوشنا خود دوام بکن اما او پیوستیا پشتوانی او هلوستا بشن دنین کردستانی اش بو و سفربریه جیم اما به دو میوانی خوین هجاره گفتگو بکن نقاش بکن لسرویه که جیم ما گوت دو میوانی من هجا ین گران بوها هنه یک جوان جیم انگین سفن هفسرو که کجده که اوروپایه بمرا آمده و لآلیه دنجی زکی ارمز پارلمنتر دم پارتی یه شرنخیه از بخیر هاتنا و هر دوان دکیم حوال زکی حوال انگین شوا خوش بم سپاس شفا بله دست بی که ما خواست ام هنه که دیمره که روجاوی کردستان ده چارچوبه سفربری یا روجاوی کردستان ده بین لسر اکرانان و پشترن به هفره هنه که نقاش بکن هما ام جوی دست بی بکن اف دیمره که لناوا روجاوی کردستان که اونها و تنی دیمره دید لروجاوی کردستان هما بشار راج بگشتی بویاوایه حوال زکی تو چه بیجیش برکو اف جه که ما دیمره و آنی لسر اکرانان جه که هری زده نزیته یعنی اتکار وی بیجم راستی گلمه روجاوی کردستان به طایبتی گلک ایشین مازن کشان یعنی طایبتی بدل گلک گراندان یعنی امتکاری بیجن آزادی هری زیده پارا گلمه روجاوی کردستانیه دستکفتین کو نها دوی بین پاراستن چد ببلا او به جبر کو گلک زحمتی کشان سردما اسد دو پشتی اسد کو امی بیجی کتی اف رژیم دم که هاتی لسر کارج عینی بوی هوایی متخواد زانی 13 سالین دویده ایریشین هوانه یک دایش لسر گلمه روجاوی کردستانی به هزارا جانگوری چه بون گلک کوشبری چه بون سه چار جارا گلمه روجاوی کردستانی دوره خواه ترکاندن جبوه چه ایریشی کل سر و هاتیج راستیج بو پاراستن آخواه لبرخوادان تکوشینک به هم پا مشاندن هولدان کو پرگالک دموکراتیک آزاد و کف به همو باوریان را به همو گلان را جیان بکن آوا کرن جبوه اف دست کفتی چد ببلا او به برحک سفربریه نه همه گلمه روجاوای کردستانی تنی گلک
بحمو گلی ما گلی کرد بطایبتی اینکو اردنگاری هر چهار پارچه کردستان ده لی خودی در بکوتن اره پیمانه که هات که امضا کرن هدی دیدی که به مریته لی بلی اجبریان هاش گلک پیمان هاتن امضا کرن مخابن هن در دور هم رژیم دم که سوریه بخواه هم جهن در دور اینکو لروشلاتان آوینده دسکنن yani o peyman ruhandın pek ne hatın o peymana ko hati imza kirin bi berxwedana gelmê Rojavayê Kurdistanê û bi berxwedana gelê Kurd rastî bikeve meriyetê yani zeki بله هوا زکی امی وی که دنوا ساعت و شنا خود با وی که گشتی یعنی پرسیمل سر وی که هنمی حول بدین کو وی روشهین زرالتر بکن به تایبتی چما پیوستی به هیکو فروشا سفربری دوی دوام بکه به تایبت پشتوانیا خلک می کردی هم ل نوا بشندنین کردستانی هم ل دروی ولات چما اوقاسی گرینگش بو وی سفربری امی وی که نقاش بکن لی ما گفت ام به تایبتی اجبر کو دیمنی لنوا دیری که بو او دیری جای باجر هری زده نزی شرنخ نزی جزیره بوتانیه برویه که مخواست تمام دسته که پیاماته بگیرین لی میوانی میدین جه هوال انگین سفر یعنی هوال انگین دما کوم روش دور تماشای و دیمنان دکه وکه کرده که وکه ولات پاریزه که مروش دخوازه دناو دبه اف راستیه که هستین همو تواهیا گلی کردی کسی که ولات پاریز بوی آوایه توش بوی دیمنه چد بیشیم اما باوی که کم بم اجبو دیمنان پیاماتش بگیرین Tabii ev dimenin Rojavayê Kurdistanê bi taybet ji van heramatê coşekî mezin dire gelê Kurd. Ew biryara kî gelê me ji komanê Hesekê Amûdê Qamişlo didin ew hêzekî coşekî mezin dire tevayê Kurdistanê. Bi taybet gelê me li Avrupayê ev jî ev hêza jî qadên Avrupayê da jî bi çalakiyên girseyê tê mezin kirin. Hevdu tamamdı ki daxazi ki gelip Kürt'e bi 100 sale daxaze azat bi tevayı civaken heremira azat şiyan bike jiboy bir tekoşin edmeşine jiboy bir sistema xava kiriye ve hatta nankaca hazaran şehit tane jangoriye vi gelek sedene eşen gelek mezin kışan emriya baş zanın ki demin azadiye jibona menizike ev gela, ev tekoşina, ev xwastika azadiye ki îro van dîmena da jî dertê ev rojan ne dure demên pêşê de jî gelên Kurdistanê wekî gelên tevayê cîhanê wê ser axa xwe wê jiyanekî azad bibîne. Belê niha vê carî heval engîn em vêyekî pirs bikin bi taybetî hema bila pirsema carekî ji heval zekî be نها هوا زکی تجی قلابی که کر یعنی اری آگر بسته که پیمانه که لبریا کم در بازی نوروکاویه که ببین او گرینگیا سفربری امر بینن سر زمان او پرساویه که جواب بکن دنوا یک رپورتاج نکنه چگانی ما گرده او اندما کنگره ستار بو اسنه شاجبم گوت دجمنی ما بویه که ارش کر خواست ما تونه بکه لیدید کو ام کرد شنو لهف کومبون اگر کو بزنی بان و ما بوی اوای امل هف کوم بان بلکه ایرش پک ندانیم جبوی که تو چند فکری براستی تو جه وسط فکری کو او تشتا کو نل بندی بون دالیه یکتیان نتویا کردی ده هما بخا پک هات بله yani rastî komplek anav netewî bû yani efêrîşîn ku li ser gelmê Rojavayê Kurdistanê hewldan ku ev destkeftiyên ve salan hatin parastin bi tevayî şolê rakin yani wê pergalê şolê rakin gelmê Rojavayê Kurdistanê qir bikin yani ji qetyama re derbas bikin tabii ki rehek ên netewî heye hatiye ava kirin yani bi taybetî tekoşîna azadiya gelê Kurd ya ku ev 40 سال دومه هر چهار پارچین کردستانی رحک آوا گریه یعنی اف حقیقته که اف راستیه که رحک وکی هشمندیه که نوا گل کرده به طایبتی دای آوا کرد یعنی سردما ایریشن لسر کوبانی جه اف ایکیتی اف پشتوانی اف آلی کاریاج بو گلمه روژاوای کردستان هنگیج راستی با آوه که جواکی با آوه سیاسی ریقستانی خواه پارستن رو دا یعنی نه هما و سردمی و تنه
پیک هات یعنی ام تکاری بجش شر کوبانی حتی ها راستی نوبر گلین کرده به طایبتی دل ده اکیتیک هاتیا آوا کرن تابی که اف پلان و پروژه وید هری داویه ده راستا و حساب نت کر کو گلی کرد به وی آوای برحک سفر بریه برحک یکیتیا نتوی یل روجاوای کردستان درب که ول هر درا یه رابن سرخوا بدل چد ببلا او بتن خو پیشاندان خو یه پیک بینن حوجه بکی سینورن کو ین هاتی آوا کرن یه روخینن در باسی وی آلیج ببتن او بدنج راستی دانین پیشیا خواه یعنی جبوه اری راست حساب نکنه لباله و حساب بوا والا درکت روجاوای کردستان مفتیج بو آزادیا گل کردجه یعنی هر کس وید بینه نه هما گل روجاوای کردستانی تنه وید بینه گل می اردنگاریا با کردج جهدگیره وید بینه ای باشورجه وید بینه ای روشلاج وید بینه یعنی بوه ایکیتیه که راستی دل ده هاتیا آوا کرن تابی که گلک نها داخوز و خواسته که وکی جداتر جه هنل نوا گلی مده دینی قاش کرنجه وکی مکانیزمه که ایکو وی ایکیتیا نتوی بده آفراندم بده آوا کرن حوجه داریه حوجه کو به سیاسی به دیپلوماتیک به جواکی بریخستنی سر ناوی وکی گلی کرد نتوی که دموکراتیک بده آوا کرن ناو نتویی ده بکاره خواه ifade بی که بکاره خواه گلام بده قبول کرن بکاره خواه راستی هن هیز هن دردور هن سازی ناو نتویی ده بده نیقاش کرن کش بو آزادیا گلی کرد یعنی اف حوجه داریه که هری مازنه و 20 روزن هری داوی ده ما اف دیت یعنی به آل دیپلوماسی ده چه قصد که مکاسی هنه به آل رخصن بوینه ده جواکی بوینه ده گلی کرد چه حوجه کو بکار آزادی خو پیک بینه رو داش بوه نوا گلی مده به طایبتی خو پیشاندانان ده امتکاری بجن به هر آوای دل ده ایکیتیک آن نتوی پیش کتیه تابی که هزین یعنی که هم رشلاتان آوین ده جهد گرن هم جه ناو نتوی پشتی که او ایکیتی او اتفاقی دید خواهی لیده کتنی که مزن شنکال روجاوای کردستان ده دید یعنی او باندور دید جبوه راستی سکنین گهداریه که کرن لیبلی حساب دیسا هنه اجبر که دست کفتین کرشلاتان روجاوای کردستان نه پاراستن شولی رابطن حساب راستی هنک هزا هنک هزین حرمی هنک دولتا هنک و پیچ بکتن جبوید و اف سفربری بردوام بکتن یعنی اف ایکیتی و نتویه که ام بحث دکن وکی مکانیزمه که بی آوا کرنجه بله شخوا ایرو هفسترکاتی کنسر ببرا کجا کجا یکیانی بزمان و چه به بلا ببه هر چه قاسی پیمان هنه که گافتین آویتین جی لی با چند بول سرویه که مترسینا دوام ده که حتی کو ماف نین مسوگر کنن حتی کو دستکفت نین مسوگر کنن دوی سفر بری دوام بکه هر دوی چارچوبه ده حوالنگین نها ده روشا دست بکه حتی روشا ایرو ده پشتی که هم بیشین هیزا کرد یعنی بخواه پشتوانیا هف بریارا پشتوانیا هف دا و پیامین بویا وای درکتن جی یک جی که هری زده هم بیشین سپاسیا به هاتا کرن از کارم بیشم آلیه دیاسپورا بو آلیه دروی ولاد بو ریفبرین هرمی جی ده هر پیامین خودم سپاسیا خلقی میل دیاسپورا کرن دوی چارچوبه ده دیاسپورا به طایبتی چالکین ده چارچوبه پشتوانیا روجاوی کردستانی ده تینه لدار خستن لگوری و بسن تری دکن یان جی حتی کوه که مانیزمان اف دستکفتین روجاوی کردستانی مسوگرد بن اف اصلا سفربری دوام دکن دوی همان سفربری دروی ولاد جی دوام بکن tabii roja erişen Şeyh Mesut Eşrefiye şeşmeye de dest bekliyor bu. Hatta ne ilo bırhaki seferberi geli Kürdistan'ı diaspora sernigaya. Japonya'yı bıraktığına Kanada'yı hatta Avustralya'yı İngiltere, Kıbrıs, Yunanistan'ı tevayı velatin Avrupa'yı da velatin İskandinavya'yı da geli Kürt serpiya bu. 7 salı hatta 7 salı. او و دردا پیامه که گل کرین شبونا توای سازور خصنی کردستان جاتاین گل کرد و دردا بانگا یکدیا کردستان کر یکدیا نتوا کردستان کر لوی دردا سر اساسن ستاتویا روجاوا حتی نه دست بکوه
اوی تکوشنا خو بردوام که طبی خطری سر روجاوا خلاص نبیه ev xeteriya ser rojava ne rojava teniye hemû destketiye Kurdistanê ev başûr jî bin xeteriyê daye ji bo wî ki gelê Kurd vê dera da her wek erdem çawekî 13 sal berê li hemberê wexta Kobanî dorpêçê da bû vê dera da banga xwe kir û dîsa derket kolana bi hêzekî mezin xwedî derketina axa xwe derxist tolê îro jî bi ruhekî seferberî bi tarzekî daha mezin bi yektiya bi ruhê yektiya netewî hemû Kurdistanî çarperçê Kurdistanê li diasporayê da serniga bû bê navber vî tekoşina xwe berdewam kir bi taybet civanên Kurd jinên Kurd vê dera da pêşengtîkî mezin kirin tabii gelê Kurdistanê bi tenê nebû dostên Kurdan jî vê dera navan çalakiya da pêşengtî kirin daxuyaniyadan û qada diplomasî da ki helwesekî mezin derxistin holê tabii ne terêdke ev armanco hedefa me sereke statûya Rojava ye heta nê statûya Rojava aliyê qanûnî da ney pejrandin vê dera da ney eşkere kirin û tevayî cîhanê da ney dektere kirin evê çalakên me bê navber her qadê da ew berdewam ke belê tu dibêjî çalakiyê dewam bikin bi gelo ev çalakî çan dikarin bawekê hîn bandortir pêk werin yanî ji ber ku ev çalakî weke we janî ziman li ser asta yanî ne tenê Ewropa li parzemînên din jî heta belav bûn ev çalakî yanî bawekê ji mareke zêde bûn lê ji bo hîn zêdetir bikaribe bi bandortir be yanî divê çi were kirin bi taybetî hem ji Kurd û hem jî ji dostên Kurdan çi tê xwestin Tabii em destpêka çalakiya me zeng wexta êrîş dest pê kir komployekî navnetewî em dibînî bi nav dikin hemû gelê Kurdistanê ser vê esasê tev digere çünkü biryar çarê çileda li Parîsê bi hevdîtina hat kirin du hevdîtinê şûn da jî van êriş di roşûn dest pê kirin gelê Kurd vê derda pir net bi berxudanekî mezin çalakî xwe berdewam kirin lê dema van qetliyam çêbû ev sazûrê xistinên cîhanê taybet devletên ki anka wê derê da nava koalisyonê da jî digirin nava peymana da jî digirin dixwazin garantörî bikin ev bêdeng bûn çapemeniya wî bêdeng bû ev tekoşinekî li herêma da wexta dest pê kir bêdeng bûna wan şikest îro em hemû meclisên van dewleta mêze dikin nîqaşa herî se ya sereke piskirêka Sûriyê bi taybet piskirêka gelê Kurd ya Rojava ye ji bo wî yekî qada diplomasiyê de daha zêdetir tekoşinekî bilim dikin ji bo wî hemû sazûrê xistinên Kurdistanê bi taybet bi dostên me re me bi hev re bi civînên mezin çêkirin û demên pêşê de ew ê daha diplomasiyê Kurd hemleyekî Kurd bi çalakiyên Kurd em ê beşdarê wî pêvajoyî bibin em ê berdewam kin heta nê wekî min serî de ji got statû dest bikeve ev çalakiyên me wê berdewam bin belê navalzekî ev bi taybetî dema bi ragandina em bijin asa seferberiyê re li nava Bakurê Kurdistanê jî tevgereke xurt ya gelê me Bakurê Kurdistanê hem ne tenê li Bakur li bajarên Tirkiyeyê jî derket pêş bi taybetî di çalakên yekê Sbatê de jî me ev yek dît heta têkildarî vê yekê gelek xebatên ji bo gihandina alîkariyê ji bo bangên ji bo vekirina deriyên di navbera Bakurê Kurdistan û Rojavayê Kurdistanê de hebûn lê heta niha ev deryane bi hincetên cuda têne astan kirin gelekî gotinên ku mirov bi taybetî ji bo vê yekê bêje hene lê tişta ku ez dixwazim pirs bikim ew e niha weke Dem Partî û yek ji partiya herî sereke ya di nava civaka Tirkiyeyê bal li ser e û yek ji partiya ku herî zêden bêjin xelkê me Rojavayê Kurdistanê jî pişta xwe de dîtê û dixwaze daxwazên xwe biriya wê bi civaka Tirkiyeyê de famkirin be divê çarçoveyê de xebatên Dem Partiyên ku têne meşandin di çi astê de ne çan dikarin hîn baştir werin meşandin ji ber ku herî dawiya kampanya we ya alîkariya ji bo bajarê Kobanê anî bûn 25 bar hilger anî bûn neçarman ku careke din li Amedê vegerandin Yani ev rûreşiyeke ji bo dewleta Tirkiye yani em hemû deyndarê Rojavayê Kurdistanê ne gelê Kurdin yên ku Sûriyê jiyan dikin ji ber ku rêxistinek wekî ya Daişê Axof ji holê rakirin wekî bîn mertal pêşiyan wa hemberî sînorên Rojava û Bakur de yani
راستی نه هما گل کردتنی گلین ترکیه همو چیز دیندار روجاوای کردستانیه یعنی گلک هر کس لی خودی در بیکوتن به طایبتی دولت ترکیه خواه اجبر کو گل می روجاوای کردستان اجبو دولت ترکیه جه نخطره اگه یعنی هر دم وکیش بو خواه امتکاری بیجن خطره دبینه استراتژیاش بریا 100 ساله هول دل سر گل کرد بمشینه لباله جوتیک مازن ویده ده هیا گله دولت ترکیه و پولیتیک خواهی خواه بگوهرینه هدی سردم هاتیا گوهرتن گل کرد جبو داخاز و خواسته که این خواه این که وکی ستاتویه که جیان بکتن بی یکیتی و بتفاقی خواه بری خستن بوینا خواه بجواک بوینا خواه جهان دایی قبول کرن بیش کتیه وکی سیاست و دموکراتیک دم پارتی راستی اف سالانه کارو خبات وقتی بیتینه و دمشینه جه هم پارلمنتو ده همش در بی پارلمنتو جه یعنی هشته مه حتی ها گلی کرد اکول با کرد جیان دکتن راستی نافچه باجار لسر پیان بون دوستین واجه عینی ترکیه لسر پیان بون دویر وکی استانبول وکی ازمیر وکی انقره لهر داری هاش بوی هاش بریاد دوجه یکو بیلشن دم پارتیه یعنی فوریک بنچاف کرنه مخابن پیکانی نوتو شش کس بنچاف کرن اف دمکی پولیتیقای خوی قرج دهی اصرار دکن او کش بوک چاتم بنچاف کرن جبر کو روجاوای کردستان خودی درکتن جبر کو پیشبری و قرکرنا پیشبری و ایریشا سکنین کو هاتم بنچاف کرن اتاب که اف نای قبول کن وکی دم پارتی راست نها عینی بویا و چی کارو خبات خواه یکو پیک بینش به ساعت و پیوجه روژه وامه یه روژاوای کردستانه به دست کفتین روژاوای کردستانه به جبر کو ستاتوی کلوه ده به میسورگر کرن هم آل دستورا بنگهینده هم آل سیاسی و جواک بوینه ده اف پیمانا کو هاتی امضا کرن وکی بکه و مریته به طایبتی نه همه دم کی به اساسی بکه مریته و کارو خباتی هم جواکی هم سیاسی هم دیپلماتیک بردوام بکن و دم پارتی ریخستن را هفدیتنه دی که سازی را هفدیتنه دی که این کو پارلمنتو ده جهدی گرن یا دخوازه اوج گلی کرد فهم بکن پرگال روجاوای کردستانی فهم بکن بلا بزانو کو پرگال روجاوای کردستان لسر و نخطر ایکه و سوریه وکی سردم و اساس نمیکنه هدی به ریوه برن سوریه یک دوی دموکراتیک بد دوی همون کسی نابرا خود بحوینه یعنی وکی دولتك نتو دولت بالصادجه هيك آلي نممكنه بري وبرن إشوا رژیمك آدم کی هيا نهاري ودبه امزاني بنجه خوش كوستينه كبنا شوبيا خوش كوستينه حتى كو او خو نگورين حتى كو هم کاری بيجي هر کسی هم درزی هم کرد هم علویا هم سنین سکولر هم وکی بشن جواکی ینکو باورین جدا ناس نگتن قبول نگتن پرگالک نناوندی نه آفرینه نمیکنه تو بجی وکی سوریه işte demokratik bir ava kirinç. Bu devlet Türkiye ji gerek hizmetej ve kasera beketin. Yani karu xabat inha dem partiye rasti en ku diplomatik li ser ve esasete meşadın. Em ji veki heremi bajar navça çi karu xabat en ku em niha dikin esas va me rujeva me Rojavay Kurdistan'e. Deriye Suriye rasti gelek yani vekiriyan nezude madem ki behsa işte mafim rovat dikin behsa hizmetej bu gelin ku bendest veki yani emtkari bejin gele gazı dikin sürekli servakası mukabın devlet Türkiye mağduriyete ki peşteği ama ye disa ku her il gele gazı en ku Filistin'e xwedî derkevin erkevne şopiya dem partiye ne devlet Türkiye an desladariya ve xwe ji bo nakokiyeke heye durutiyeke elvede de heye yani peşya deriye mürşit kunare girtin hem ber gele Rojavay Kurdistan'e dijminatiye gele Kurd ve dibine ve hakikate dibine ji bo ji ber ku ew derive bitin yani karu xabati berdevam bike alîkarî ji berdewame ne hemal amedetini be hemû bajarên me de ev alîkarî yê bê dûmandin çit bi bilave em ê bi alîkariyê serde gelê xwe kobanî bikin û ji ber ku dorpêçekê dene
راستی قریزک لوده ها قریزین آوه قریزین جیران قریزین وکدی جبو کو جیانه که به ریو برن قریزک هیا اف قریز دوی راب اف برپسیاری نه همایا گل کرتنه یا گل ترکیه همویه وکدی یا برپسیاری یا ناونتویه جه بله yani بله اول زکی شخوا تد نوا خفتنی خدا گلت گوتن گوتن جبروی اگه من نخواست قد بکیم و پرسانشی بکیم حوالا انجین نها و سر بانگین و بطایبتی که جده که اوروپا لدروی ولاد گل جران چالاکی پیک هاتن هما ام بجین ده هر روشه که لروجاوی کردستان دو وقتا که ام بجین ده مترسیال سر باشوری کردستان ده ببانگین و لدیاسپورای کردین ما و دوستین وان هما بشه لقادان بون تشتاكو هست خوازم شتا پرس بگیم اوا اگر کو ام لوان چالاکیان تماشا بکن او لوان چالاکیان کو د چارچوبه سفربری ده تماشا بکن فرق مازن امید چه ده ببینین Tabii ve derada gel Kürt xətəriya seraxa xuaqta dibine bi bangeki kare milyonan qadanda tovuke. Ev Rusya derket olu. Ya duyamin ji çalaken beri juda ruhaki netevi yekdiya Kurdan avabu. Bəli. Her perçe Kürdistan'ı ve derada cigırt bi alê xwe, bi çekê xwe, bi sekna xwe, bi sloganên xwe, bi gotinên xwe, bi mesajên xwe ve derada pir roleki tîrokî lîstevi bilîze jî. Tabii videmî de ev çalaken me ev berdewam kir. Yani bê navber hetanî statû dest bikeve ev berdewam ke. Îro jî gelek bajaran da bi dehan bajarên Avrupayê da dervay welata diasporayê da çalakî hatin çêkirin. Hafta ev her roj berdewam ke da ya heftê da jî hemû welatan da ev dîsa bi 100,000 Kurdistanî li qadan da ji bona statûya rojava ev çalakiya xwe çêbikin. Bi teybet em gerek ya bibînin ki setsala 21 de destpêka wî bi kesayeta rêber raporda komployekî dest pê kir. 15 Sbatê de. 1909 da. Em vî komploya duyemîn ya mehaçle da vî mehê de hat kirin yek komploya duyemîn ya berdewam kirina vî komployê dibînin. Çünkü xazin vî demê de gelê Kurd setsala 21 de bê statû dîsa bê jiyan azad bêhêlin, bê çand bêhêlin, bê ziman bêhêlin. Helwestên gelê Kurd ser vî esasê zêdetir mezin bû derket holê. û gelê Kurd vê derda vî peyamê pir net da got 100 sal berê we me perçe kir we me tune kir ser navê me we biryara girt em wî demê wan masala tune bûn ama îja em hene. Bi yektiya xwe hene, bi nasnama xwe heye, bi tekoşina xwe hene. Ev rasiya jî derket holê. Tabii ji bo wî yekî demên pêşê da bi tekoşinekî daha mezin hem asla diplomasiyê da hem jî asla çalakiyên bajaran da çêdibe bi rihekî yektiyê bi rihekî netewiya Kurd em li qadan dabin ji bo wî yekî hem xeta diplomasiyê bilin kirin hem jî çalakiya mezin kirin ev erka me herî mezine bi teybet bi vîya girêdayê em salvegera komploya ser rêbera poya 15 Sbatê tê em bi şiyara ji rêbera pora azadî ji rojavara statû em her welatî da bi teybet li Strasbourgê bi tevlîbûna Bakurê Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, Svisrê em wê derê da çardê Sbatê da bi tevlîbûna 100,000 Kurdistanî peyamên giring em wê derê bidin. Tabii gelek parlamenterîn dostên Kurda jî ew tevlîn vê derabin. Bi vîya girêdayê aynı tiş bona welatên ki tevlîvan çalakiya nabin wekî Avusturya, Avustralya, Kanada, Britanya, Marsilya bana jî cê xwe da ew çalakiyên tevlîbûna 100,000 çê bikin. Tabii em vî peyamê didin dîsa dubare dikin. Hetanî statûya rojava neynas kirin hetanî dest nekeve em qadan bernadin. Ev ji bona me esas e ji bo wî yekî pêwîst e her Kurdekî ser vî rihê tev bigere û xwe ji bona berxudanekî mezin amade bike serkeftin benda me ye bi gir gorê tekoşîna me ye. بله نا هواز زکی ام مگوت یا ادی دمامه جی ادی بر بداوی و دچار باور ککن جیبه هما از دخوازم نیرینی نوین تکلداری مجارا گرینگا دوماندنا سفربری جوار بگیرم نها
دنوا آخفتن خوین بریان هاده و گوت پولیتیکایی که دولت ترکیه به ویاوی تماشاندن پولیتیکایی که کو گلی کرد نبا خودی تشته گلی کرد نیدیتن دنوا جواکان ناو نتویده نی ناس کرن جبوی که هولدان که پرمزندی که گلو حتی کنگ دولت ترکیه و بکار به وی که بکه یا جوی بکار به بده کره دراوشه که به طایبتی ببور اول زکی دراوشه که به طایبتی کنها ام دبیجین لروشلات ناوین شر جهانی سیمین فتیلا و یا هم او پیکتیه پیدکه بله راسته یعنی روشلات ناوین ده تشت دقومه هرکس مخابن باندور السر دکه نه ما جب پار دمینه جبوه راستی یعنی نها حتی نها شری کد قومین اون زان شرین وکی به وکالت آپیکتات لی احتمال هیا پیشوتر شرین کو بیگ بین شرین کو بقومن بخوا رو برو دولت و خوا بکوین تیده طبیعه و تاثیر لسر هر کسی بکه تکز جب پار نامینه دولت ترکیه راستی یلکی دیوا پولیتیکا این خوین در حق گل کرد بردتن یعنی مادام که بحثا براتیه دکن بحثا وکهویه دکن گرک لسر و اساسیه جه تف بگره بحثا براتیه 1000 ساله دکن بحثا براتیه گل کرد و گل ترک دکن اتفاقیه دکن گرک لگوری و تف بگرن لگوری و حرکته بکن پولیتیکا این خوینش بریا 100 ساله گرک وگرینن کو حقیقت لسر گل کت چیه داخوازا چه دکت خواسته که چه دکن گلک لگوری وی هم پولیتیکان جدا دانم پیشی خو انجق بوی آوائی بکاره خوش هن قریزا جه راستی هن قیرانا جه خلاص بکه لباله وی نه که زور زحمتین که نهاد دکشینه قیرانی که دکشینه ماستر ببیه ماستر به هر آوالی دولت ترکیه راستی زور زحمتیان ها دکشینه تن همین آبوری سیاسی هم تکاره بیشم جواکی وکی دی دادی یعنی دموکراسی عین بیو آوائی راستی قیران مازن دکشینه تن افجه چه بگیره دایه پرزگیره که کرد بگیره دایه یعنی نه عمل با کرد تنه کردک لکوده به تو بره خود دیگه دولت تا ترکیه بوا پولیتیقای خوینش بریان ها چه وکول سر کرده ها و داکو بشافتن قرکرین قتل عامان اساس بگیره و بکار بینه و وی آوائی پولیتیق خواب بمشینه عین نهاج هول دوی پیک بینه پیواجوه که راسته اف سال زیده تر در باس بوی پیواجو دومه لبله کریارن و گوتنین و یک دو ناگیرتن یعنی باوریه که نادی گلی کرد گلن ترکیه که اف پیواجو به اساسی بمشینه اف به باوری جش که چافکانیا خوش کستینه دستلاداری خواستینه تن رایدارن دولت استینن یعنی گلک صمیمی و جدی نزیکی و پیواجویش ببین که بکارن پرزگیره که کرد به اساسی چاره سر بکن یعنی انجق ببیا وای بکارن موجود روشلاتا ناوین ده او پلان و پروژن دانم پیشیا خواه بکارن لحمو کسی را جیران خواه گلان را با آوایی که آشتیانه جیان بکتن پولیتیقا وسا بردوام بکتن آن نمیمکنه خوش هنتشتا رزگار بکه جبوی دولت تا ترکیه نهاج ام بری خود دتنه اما مثلا دو سرو که ما به باچلی گوتن اگد گوت اتا بگیل ما پرز دکی یا تمام داری مرشید بناره چرا نای وکرن جبریا ساله که و بحثا ما فهویه رزدار اجالان دکر حتی نا چرا پیک نهاتیه آن همه بیجه مثلا گرتین زندان آنده هزاران هنه بحث آل زاگونی ده گهورتنه دکر آن اشته زاگونین طایبت ام در بیخین حتی نا که دسته و گرتیه آن امتکاری بیجن وکی اشته رزدار دمیرتاش آیمه چند جرا بریاردا دادگهین و خواه بریاردا چرا نایم بردان یعنی گل تابی که و پرسه دیکش بوه بواریه که راستی نادن دولت تا ترکیه و دستلاداری و خوژه یعنی جبوه دولت تا ترکیه گل کرج نه دیوکی بریا سالانه گل کرد دی به جواکی یکیتیا خواه یکیتیا نتوی دی پیش خستیه به سیاسی بری خستینی راستی خواه پیش به پریا روشلاتان آوینده یه هری دینامیک یه هری بکاره به هزرینه بفکرینه آزادی خواه خودی در بکوه به گلان را بکاره و که به دموکراتیک جیان بکتن راستی یعنی گلک
گل کرده جبوی دولت ترکیه جه مادام که بحثا سلحه دکی بحثا دست درجیا جبو کو آشتیه دکی تن براتیه دکی گلک او دست بصاممی بجدی بگرتن و نه بردان yani ne sabı geli kurje reyki tabii ki dane peş yaxwa reyk demokratik reyk aştiyane reyk rasti tekuşin و berqadana hatta ha duman di bi avayji ye bidumine ya bedele çit bibla awbeten hedi ne mümküne emj jve pevajve vegeri weki di ardnigariya Kurdistan'da küde bibla awbe jbu ku statya xwa bedele giran jberku hatine dain bu azadiye aynı bir avayı rastı geli kurt yıl berfabı de tekuşina xwa bilen biketin. Civaka xwaj bu ku yekitiya netawi pek be elbette ki danustandın navbera rexistinin geli kurda saziyen ve vekidi peşengen ve deje gelek xurtır be meşandın. Bel. Havalengin nahama es jberku damama jiber be dawi ve dçe gotna te dawi bangaziye ki te heben begirin جبرکو اولی مد بجن دمامه جدی کیمک مایا دنوا دقیق جدا قاندا بانگازی گوتنه کی تابم لتا گهدار بکن tabii em vi bangit kin komplo ekin namne teviye lehemberi geli kurt hemberi tevay desketin geli kurt ev komplo berdavame kovani dorpe şeydayan ev xetteriya ser Rojavayı Kurdistani derbas nevge hatta ni statya Rojavayı Kurdistani dest bikeve hatta ni azadiya reberapoya fiziki dest bikeve ev tekoşina mekadan به نوبر اوی بردوام به سر و اساسا بانگا خود بارد کن اما هر روز قدام بن علی قدام دا تکوشینی بلن بکن ببن دنگی زاروکین کوبانی ببن دنگی گلی قای روجاوا جبویه کی herkes هفت ساله hatta هفته سالی بروحه کی سفر بری نوان چالاکی خو جی بگره ام بوی بندی دانه به تکوشینا خو ام سر بکوین اف هزامه هیه او قوت ما هیه به هزا چارپرچه کردستانی سازور خستنین کردستان